ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Jadi berbukan katanya ke biang tenggelam biang kepala benar lagi. Coba yang ini kita terus mencari banyak yang kita jumpa ini si baru taksi kita taksi. Ki driver Torres ki bayang Klamstan ki lakhi barbitar hipok hadian ba ki pulit penyat kali jong kelum Rinjeri Police Station. Hakajan mi jong khat artrek ubnai risa aja pulai kali berkendang ya ki kali Torres nak jaga keju yang baru kata halat kliyo. Kini kali Torres kidai ki baju komai kat sabayok passenger Henry ki jeng jong ni kali halat kliyo bagi kali ki belah haswa jong ki klapoi syak than maulai. Hakajan kare bag batis CTV uba iwar ulayat ho ba berbol ki juyeng baj hakan ki jaka kam judan kanu jeng sya penthot aki pulit Henry ki kensan mentang jan mit ki pulit ki lawan berkendang no ki nakan ki jaka. Haga bayi baik ni nakaliang jong ba iwar ulapan pau ba nakaliang jong driver kinom kongu satya ya kan gising liya jong pulit Henry kin yang baik akan ni jaka namar ba klempen thot yeno ro Ni yalu mang ni pau dak jing saukhia mo ba nomor bro sikatu ngi kum ki driver turis na po silong ki bangi ju ya kamai turis running ki ngi de running man kas ni nang ni kan sabang iyo nang ni nakari khana ngi thep hang ni ngi lum lang dai bangi sui yang ka klem jam reng yang hani halat kliyo tangkum ban iyo si ya adjust ya ka timing nomor na bangi nya lai lut nani spo kari khana pon ro don jaka bangi yang mo tel kedua kalau bapun pau yang ka jinglengo ba menta kas ngi balai upulit one be ngimpen di stop ya kesurok jongdo ngimpen blok jeno hang ni yang hani ha kasaj ke pelabiang ha reu pulit menta jan miet kensan one be ong bo pha to insan apa lum Rinjeri thanat traffic branch semua bag upha insan one be lut yang turis ki bangi yang hang ni tinggi pa ko jinglengo wanang thina point ju kibu ya kata ka waiting seat ka bagin ki passenger kin up bangin ya tap passenger mengi rai ngimyo ban tap passenger hang tu akhmar waiting seat tentang kibu di kali ba kumno kibu di truk khat tayar kibu di deki rai ngi bukli kum kita mo ki bangi ko ban ya bela ban sa sakun sa ya kayi ka sem bangin ya pej ya thir khana gini turis ni perkhan ngi nya taksi dukan ni la kham ya asilong ngim ya imsu rai ya ko ban ya ban ya kamai tai strip atrip ka sa bangi yo ka sa bobo na po khana sa ko hati ni sa umsling ni sa boy lembong ni sa po nongpo ni sejorabat kan sa bobo ngitingi hange ngiwan yon ya lum ngindon kan kuno asison ide gironing ngiwan ban ya lum hane tangkum ban ngi nasina ya adjust tang ya timing nomor ban ya suya no lod spo kari khana point ngimdon jaka ngingin tap passenger tang similar upulir pun abda kalam umsya ka jing ka don jimber ayu ban bu ya to ka waiting seat hang ti ban ab passenger bangin yang kiti passenger takawai ro ka banga ko ban bayu ya pulin khalaya kawai banga ko ban pulin khalaya lada lokal asam dangla ban kamai lokal sahu nadu ka hati hadu umling hadu berniat dakal lokal jong dispur ne ka tika jong ka hati giwan kamai lokal umlai ai kumno yang ya kamai ya ka hak ne po silong bisni tanya tak kau benar, ngaku benar ru ya kesukar bawa ke Dewan Pej. Apa ayang ikum ke turis permit. Pida penbiang ru ya ke parking jungi. Om dah bawa ayah kawat ya unyut ngim dan perat. Tang kata kau yang kau benar ya kesukar. Nadu bersuam judan jing syak kendang tambah ngam ini yang ini judan pensun nu. Tang mentang kasih kendir kensan kian baik kuliah sikiong bakau. Yang pet anak melasa apa la auto order insyaallah order ban belut yang turis bangi yang ni rengi ngim yalek kino kam jabanya ni ngia imang ni ngia adjust kapor pra driver doknang bangin yo kamailang disebut ni artli lano sakari khana tengin adjust tu 10 minit auto la po jiki mulai ni semulai tengin yami biang ni kai sakawai ni artli ban yo tepas yang sina poin reha poin yang iki mailat kibu pemani to ngimpen blok re untiu bro tentang ong bro umsling tentang nongpo dong tap la penabrak kelam kabah khmat yo to waiting seat hangtong penbu penabrak truk ha katut kade ka jingbom sotanan ka pensopsi tang yang di bawah kamaya ka nomor ngikwa ban kamaya ka kumba pi kumba ka sarkar ka kwa ka jingsuk ngiru ngin kamaya ka jingsuk ngin kamaya ka hok kumba ka sarkar ka yang halajong kijat ngiru yang halajong kijat tambah wat bisni wat penthut menu yang ini tang katawe ko banong ladau lokal asam ula banon kama hadu umling hadu berni balai yang ki all India tourist permit V1 be nani nalat kli yau tang tawe ko awan kli ya ki puli be khalaya kongu da me ni ga ngim kongu nomor kane ka ngim di stop jeno ngim kongu ra ngin yang be ni
Tidak ada kile tu le ngirung ini saya pek. Hah? Tak tahu